Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin sitiyaw tamba kirungi Kristan jong kabalang ublay Kuala Pati Shillong. Kila duno ya ke yung mane na ka jingplo ding ke basyar kay. Kabalaja ha kastem jong ka khatnyo terek mentaw naiwing arjar kat khandai. Lato itu sibon ki khubor sngolam syakani kabalang batru ka jingle jingo de ki bor sarkar bat ya kenduru ya kinoilam jong ni kabalang. Dang ha ka arpun reu terek mentaw naiwing arjar kat khandai. Sakit khot jong ka seng Bharatiya Janata Party South Shillong Constituency. Hapo ka jelam jong MLA kene ka than uba san bor sulai. Kila le jingo ya kini ke yung mane kabala ingno bat ya kenduru ya kinoilam jong kabalang ublay Kuala Pati Shillong. Hapo ka jinglam khaman jong pastor in charge pastor SC Moore. Hagani kesngi na kalyang kaseng Bharatiya Janata Party South Shillong Constituency lengba uba san bor sulai. Kala ajing rapro ya gani kabalang da kapisa ka basilak Syahajar tingka. Ngimla pension diskusi mo atipor ki bukum kine tenrei kabalang kamdai ke yeng katu ko dai tang ke yeng pasal tin de kar ke ong bahawan no bahawan ke dia bathau tan no mauit pada kasimen nai kabalang par ke dai ke jingalam jom ki bangeng padai kata kabalang ka ba Jisu ngantai kabalang jong halor ni musiang bat ki kedok jong kedujok kin namla banyale persyaratan te wat ada ke jingjia ke bukum kane ke jia ke jing sekri jong yau blai kam shimdo na ke jing sekri jong yau blai ke ya kum ba ke dai ban ya hi na du to ke ski ke ba jia kum to ke jing seng kana nyo buje men step kalong hi nanti ke jing seng kebaship hawa buje bat kebaship buje menski bat kejing seng wasau buje kiyaj dan teri namar ni syakri au traim de tang hakapor basok ware ki por ki bashi tamro dan re ke bakam suntunat kalong babon ki para Kristan ki bangi thoi tha wat ki banglo niam ka jong ilu ki don rangkat bat ki ban ai men semingi ya hagen ke por ngapan pau ke jing sungu pastor in charge jong kenika balang hang ni ya petau ke jinsungo ya pibaro ke bale don rengkat ke jingwan jong pi hang ni kai men se mengi haga tu ke sni ba jia ke tu ke jingjia pat hadien ke sni ke bot pan ngayo ke visitation no archbishop bat ne kiwe ki rang ba balang pat haga tu ke por haga jingkran ke jongang al ong iki let's say ublay ku ban communicate ban kernai ya ke Christian church hagi por ki bakum kini te ngaduai baling ba kini ki jingjia minang la ban ke jing sekri ke bakam bahayo trai dia sok ya halo dum ko jingjia ko la batai apa ko city ba puli di bajos te hak ko singi ka ba dengan ski ke ban ko jaga met kira ya poi ngala yo ni ai bar kadang ngi pastor no ba buni bahi nyo gi sa handa jong ne ka jaka kada bo wat apuru ngai dang ya kenal obulun kot ngai kan mau ci wan sa arsi la ci ne ya la kai ngai kan mau ni mani ko pula rem tam ke kalong gi ke ba so si mo gi dia ke ba kajing tu ying kajah baru buat celak berkai kai accident kajah kayak perlu kajah begini gitu dulu mulai dekat pasar kalau ngelihat si kuno berbangin ya bu kan lagi dua ekor pastor long ke kongsan agak jingim ke baman man ke minit man ke second ke tungi abang aku menomik kemar ngaji puli jing ikai hagi kentin jong ke kot bakut jong ke bible lan ni ke Ramayan lan ni ke Quran na kita kay kay ka juhi ba kijing how da si kumbalong aga kum giben riu ni haban don bun ki obstacle ki challenge mu ngi bu ya kata din kasi ko ngi galong ka ni tunju le si ki ki ba ba ki tunju ka ba kum no ber ki im ba le si kan wania lamlang dengan kajing dia le si ko ki sat tung beli ban ban ya paro bakat ku kajing long juga juk kum ta le si kalau ngi bo pela nomor ba ku mengi tip
rumah ki Facebook ki WhatsApp ki ko kama prala bakat kana ka yimba ingsan kala plu mo nrei kakot ka buku yo kentang jong kebalang jong play Bible kam sim lai kata ki ke ti ba prala tele ti ka ti tunju ka ba kum ko julong ka perthai ka mantra ka ba pet pat kiski ke bungi pet lakade hakana ka jilha dungi la re ki bentai ba pher ki ba pher re india chon thai ka ji dung ji su ka ji kni ja ka ji le thma ji apniam ka ji ya pher je bin ri ji sra ka bam sap ka bam khom ka ba mu su pe ka jing long jing im jong ki briu le si kla klet yu ble ala ko jong jing nrei le si ka ba khat yel di sime ba ka tu ge ge ka di tu le si ba ka tu ko ba ka ba sim la ing isu long mu malam tu mo de le si kan long ka tak tu ka jing pen gendit ban ora ai di teli ha poro si tu ba le si kan long ka kada ka ku bo long to kan no wan no sa ka jing ya i je thon lang i long na kinu lang idon haki jinget haki balang ba pher haki nu jinget ba pher kede hikai kolong yang ila persatan ko sim le si kolong ki kubur kaban kendit ya pros luk yang persaikan sedang nangi nang ne ba ngimde ban ya pher de pilri su aba khadlu idon hakano no kom riam kom im kom yamani ba kom tarten re ba khadlu ni long sipara te kata kada ki ka le si kolong kubur pan ba jia na kan ne ka ying kentang. On behalf of the BGP 19 South Shillong constituency, we give our heartfelt sympathy for this tragic loss which took place on 17th of November 2019 on the century-old church. The Church of God Kolapati has to undergo irreparable loss caused to the faithful of the Church of God. This Church of God, which was established in 1902, is very well renowned and well known church throughout the state of Meghalaya. This gutted church by fire, which catered to the need of belief by several indigenous worshippers since more than 100 years, will always be remembered in the hearts and minds of the people living in Meghalaya. The noble service rendered by this church to all the people, irrespective of caste and creed, will remain in the hearts of the people forever. Please accept our sincere and heartfelt condolences at this most difficult juncture of times and accept a sum of rupees 1,01,000 in only from discretionary grant 2019-2020, with very hope that this will be a humble contribution from our part as a sort of help to enable the congregation to build a new church which will look far better than the old church through the grace of God Almighty. Kind regards, Sunboard Chulai, the MLA of 19 South Constituency. Now I call upon Sunboard, please present the condolence message and